Kajing bampat yo jongga KHADC ya kabaha jingkershan pisa badai jong snem arjar arpoi hadu arjar arpuar na ke sorkar pedeng lingba ke Ministry of Finance ke bala pelong yo CM ke Council ba Titos Khan ban pensyai bakate kamdai setia na kenu jing bakla. Habar kren bakilat pathai khubor UCM ulai thu bahaduk mentahi na kaliang ke council wat ya ke second installment ke badai jong snem arjar arpo hadu arjar arpoi ru kimpat yo bat kumta kampat dei setia bakin yo eka bah jong snem arjar arpoi hadu arjar arpuar. Toh. Tapi kadai kecing sisya ba ke Ministry of Finance kala pelat ya kan ke financial assistant kepada jongki rural local bodies syakiwe state. Tenrai kumba FUE ba ya kan ke 21-22 lani RFUR jong kesnem mang tengka RFUR ke Finance Commission kampat pelat kadau kalong kani ngi yo ya kepisah jong kesnem RFUE ke belamang na kebenta ke District Council ya ke first installment dan artli kijat scheme kawai ke scheme ke bagi ong ke basic grant berkawai ke deka tight grant to ya ke basic grant ke lapoi haka सरकार बात का ताई ग्रान हक जो कपो ya fair ndian so si benar tin rei ngiyo pediang ya kepisah jong ke basic gran hadu benai ubah nriu ne ubah nyau jong ke senam arja arpo kat ba ya ka tai gran pat ngidang sio mentau senam hau benai bah nyau andai terik benai bah nyau arja arpo bai te kani kala pendeko ya ka rukom trikam jongi namar kajing yo slam ya kepisah ban penyak ya ke skim ha kepor ke bebiang na takadau ngimpat yo ya ke second installment mo ngimpat yo second installment te ha baka first installment ru ngidang syo ke second installment ru ngimpat yo tikumnu ngin yo ya ke RFUR te na takadau ba ngimpat yo ya ke nika mang tengka jong ke senam RFUR tenre ya menta ngila pursue ngila budien na kabentaban yo ya ka second installment jong ngi ke District Council kan poi komba sikrur tam kristen pala ke baroar ke poi komba sopsan mutai bat basik long sopsan ka daw ka long ba ka sarkar jela ka slem man pelaj eksangi ka long ka jing ya tan telai ha ka tu ka por ba ya ka tight scheme ki ong ban pentrei na ka PhD department tek filatip ka tight scheme ka mut for water resources sanitation ka pa mut for drinking water tenre ngi pat ngi ong BM namar balai ba ka ni ka pisa ka de ka bala amang na ka bentai ke District Council de ban pelat si District Council bat ha ka sanction letter jong ka Ministry of Finance ru la ong ba de ban pelat ya po ngi tenre ka sarkar kia slam men pelat dia kena pelat macam ni.